Pozdrav svima, dragi prijatelji, Gospod vas blagoslovio tamo gde ste, da vas čuva i da vas štiti u ovim okolnostima koje nisu nimalo jednostavne. Evo još jedan video kojeg želim podeliti sa vama. Nadam se da ste preživjeli novu godinu. Ovdje, koliko vidim na ovom prostoru, najvažnija tema posle nove godine jeste ko je koliko jeo i ko se koliko prejedao u vreme novogodišnje noći, jer imamo tu okolnost da, recimo, zapadni deo, to jest zapadna crkva katolička, imaju božićne praznike, pa se tu dobro jede, pa onda dođu novogodišnji praznici, pa se tu dobro jede. A onda imamo istočnu crkvu koja ima novu godinu, pa opet dolaze božićni praznici, pa još jedan put nova godina, dva puta nova godina i jednom božićni praznici. I onda se ljudi prejedaju i ono što je onako dominantna tema jeste ko je koliko pojeo kalorija i ko se kako osjeća. I to je nekako tema koja u medijima dominira ovih dana, jer nema ništa drugo da se nešto naročito veliko dešava. Osim što, eto, priča o Omikronu je i dalje prisutna, dakle ne jenjava. Na zapadu, u Austriji je lockdown baš zbog njega i oni su ih prilično tamo dobro prišafili. Što se tiče Austrijanaca, Nemci, vidimo da i oni isto imaju neke slične namere i tu su neki datumi koji se tu spominju da će u Austriji zaključati, to jest biti rigorozni, to jest neće moći da se ide ni u prodavnice od 10. januara. Znači, prosto oni, taj nemački zapravo je nazi iz Drugog svjetskog rata i ništa se tu u njihovim glavama nije promenilo. Oni su čvrknuti pa su čvrknuti, koliko vidim, i nema tu mnogo pomoći. I ono što je najbizarnije u celoj toj priči, što ljudi koji su primili jednu dozu, drugu dozu, treću dozu su u istoj situaciji kao i oni koji nisu primili ni jednu dozu i svi su zaključani i svi su u problemu i sada tu kao malo olakšice ima za one koji su i tako dalje, i tako dalje. Vidimo da zapravo u celoj toj agendi dešavanja u svetu i sve te promene koje se odvijaju na globalnom nivou imaju također velike implikacije na lokalnom nivou, na lokalno stanovništvo, na lokalne male države poput Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, nekadašnjih republika, bivše Jugoslavije, Slovenije, prosto mali narodi i male države koje su beznačajne na geografskom prostoru i one su se našle u vrtlogu tih velikih sila koje izazivaju velike promene, ali tu ne odolevaju svemu tome ni Francuska, ni Nemačka, ni Engleska, te velike nacije, veliki narodi koji imaju ogroman BDP, ogromnu ekonomsku moć, ogroman ekonomski rast i koji su stubovi napretka ekonomije i prosperiteta zapadne Evrope, pa i kod njih je to sve prišafljeno prilično jako i prilično mnogo. Da ne govorimo o Americi koja je u jako velikom problemu, Australija, ona je posebno biser među biserima u ludosti i bezumlju. Dakle, Australija je možda najbezumnija vlast koja postoji trenutno u svetu, je upravo u Australiji gde na plus 35 stepeni oni govore o prehladi koja se širi, a zapravo sve vreme oni jednostavno manipulišu populacijom i ljudima i drže ih u lockdownu. Ja mislim da je to zemlja koja je najduže držala stanovništvo pod ključem, 285 dana, rekoš, onda su ih malo opustili, opet sada ih stežu. I to jednostavno se odigrava, taj proces teče. Kako rekoš, u nekoj arapskoj zemlji više neće moći da se izađe iz zemlje, da se putuje avionom ako se neko ne vakciniše do nekog određenog datuma. I to sve imamo na vestima, dakle, to su podaci sa javnih medija. Što znači da se prava i slobode ljudi sve više suspenduju u mnogim državama sveta i onda čujemo te podatke odavde i odande kako se gde šta odigrava i vidimo da je to onako prilično nemilo, prilično je naporno, prilično je bizarno za stanovnike. Još koliko će to dugo trajati, to mnoge zanima i zaista je to pitanje možda sada i onako ljudima najvažnije.
Ja mislim da su oni celu ovu priču o koroni već poprilično potrošili i sada će sa omikronom da se malo zamajavaju tamo negdje, verovatno do marta meseca, ali ono što sledi u toj agendi, ono što ide iza omikrona, to je to klimatsko zaključavanje, klimatski lockdown, kojeg će verovatno hteti u drugoj polovini ove godine da sprovedu na neki svoj način. Naći će oni dobar izgovor, baš kao što su našli dobar izgovor i za ovu priču, da sprovedu suspenziju ljudskih prava i sloboda, jer cela priča se okreće oko suspenzije ljudskih prava i sloboda. Prosto naprosto oni kažu u interesu je ljudskog roda da se preživi kakva prava, kakve slobode, i tu naravno ima jako mnogo zloupotreba i jako mnogo loših stvari, jer kada čitamo biblijski tekst, kada Biblija govori o karantinu, ona tačno kaže ko ide u karantin, pod kojim uslovima i ko je nečist, on je nečist. I on se izoluje, to jest izopštava iz zajednice, iz tu gde ljudi žive, mora da bude u pustinji ili u nekim pećinama, izopšten. Međutim, mi sada vidimo da ovde u ovoj situaciji je potpuno drugačiji pristup, potpuno drugačiji koncept, što jasno ukazuje na to da je u pitanju nešto drugo, mnogo veće od onoga što se u medijima želi kazati, to je u čemu se uopšte i ne govori, a to je promena globalne svetske politike i globalnog svetskog poretka i same ekonomije i religije sveta, jer se na svim tim nivoima koji se odigravaju moraju desiti promene. Te promene su svakako prorečene, one nisu nešto novo za one koji čitaju Božju reč i koji prate ovaj moj kanal i druge kanale, nije samo ovaj, postoje jako mnogo dobrih hrišćanskih kanala koji govore o svemu tome. Jasno je šta se sprema i kuda vodi sva ova situacija. To je priča koja će na kraju rezultirati onom poznatom izjavom Otkrivenja 13. glave o živu zveri, imenu zveri i broju zveri, o čemu je bilo mnogo reči. I naravno to će svakako doći, svakako će se to nametnuti stanovnicima ovoga sveta, da ljudi budu žigosani. Imamo i onaj film 12 žigosanih, ali ne odnosi se to kao na to u tom filmu. Oni koji će biti obeleženi, oni koji će biti označeni da su deo sistema. Žig podrazumeva obeležje, oznaku da je neko pokoran, da se poklonio zveri, ikoni njezinoj, broju njezinom, žigu njezinom, imenu njezinom i sve ono što ta zver, kada govorimo o zveru, o otkrivenju, to je politički sistem i tamo u knjizi proroka Danila u 7. poglavlju se spominju 4 zveri koje se pojavljuju na sceni svetske istorije. Imamo lava, imamo medveda, imamo leoparda i naravno na kraju imamo onu strašnu zver koja predstavlja Rimsko carstvo, koje je još uvek tu prisutno već 2000 i više godina. Imamo Rim 175 godina, čini mi se, pre Hrista, i onda imamo taj istorijski Rim koji je 400 i neke godine pao i onda je nastao hrišćanski Rim na njegovim osnovama, ali to je još uvek Rim, Rimsko carstvo i danas Evropska unija, i ono što vidimo je takođe Rimsko carstvo nekadašnje, jer se trude da obuhvate taj neki prostor, do duše nije Severna Afrika, bliskoistočni deo, to ne uspevaju, ali ono što je nekada bilo Rimsko carstvo na teritoriji Evrope, to je i sada. I sada oni naprosto žele da ostvare tu dominaciju koju je Rim imao. I naravno u centru svega je Vatikan, onaj koji stoji za svega toga. I ceo proces koji se odigrava je zapravo proces da se sve dovede u jedno stanje super nadzora i super kontrole, kakvu je nekad imao Rim i kako je on kontrolisao stanovnike. I naravno u Rimskom carstvu smo imali slobodne ljude, imali smo one koji nisu bili rimski građani, nego su bili u tom podređenom ropskom položaju. I kada čitamo dela apostolska, mi ćemo vidjeti recimo da je apostol Pavle bio građanin Rima, i to po rođenju je bio građanin Rima, dok su neki za veliki novac kupovali to pravo građanstva, što bi mi danas našim rečnikom rečeni rekli da kupovali su izvod iz
to jest uverenje o državljanstvu, da su oni državljani Rima za veliki novac. I to možemo vidjeti u delima apostolskim, što u drugim evanđeljima i poslanicama nije tako naglašeno, ali u delima apostolskim je to naglašeno, baš zato što je Pavle bio građanin Rima, znao je odlično jevrejski jezik, znao je odlično grčki jezik i zaista je bio je čovjek visoko obrazovan, ali je bio u velikom problemu zbog Jevreja koji nisu voljeli što on propoveda Hrista, bio je deo establishmenta, vrha tog jevrejskog krem društva, on je bio učenik od Gamalejla, jedan od najperspektivnijih učenika, fariseja budućnosti, a on se okrenuo da sledi Hrista iz Nazareta i to je njima onako bilo vrlo, vrlo neprihvatljivo, jer su oni tražili da Hristos bude razapet, tražili su da krv njegovu bude na njih i na njihovu decu i onda su se posle pravdali zašto ti hoćeš da navučeš na našu glavu krv tog čoveka, mi za to nismo krivi, a krivi su jer su oni to tražili. I to je zapravo jedno istorijski složeno vreme. I naravno, ovo vreme kada se svet menja i transformiše, uvijek se postavlja pitanje u šta će se to preobraziti, kao onaj gusenica kada se preobrazi u leptira, hoće li se gusenica od Evropske unije i zapadnog sveta i tog neoliberalnog kapitalizma pretvoriti u nekog lepog leptira, oni bi kazali u Feniksa, to je ona ptica koja se podiže iz vatre. To su pokazali u Londonu na otvaranju olimpijskih igara, kada one baklje gore, onda se pojavio Feniks, ptica koja izlazi iz svega toga. A prije toga su bili oni krevetići, ona babaroga, ova priča danas koja ljude drži u krevetima i oni crni đavoli koji trče među krevetima. I zaista crni đavoli su prisutni u svetu, ne kažem baš u doslovnom smislu, ali u figurativnom smislu rečeno, zlo je tu jako prisutno, jako rašireno među sinovima ljudskim. Ima ga jako puno i mnogo toga negativnog naboja među ljudima, negativnog raspoloženja i mnogo obesti i mnogo pakosti postoji među sinovima ljudskim, pogotovo među onima koji žele da uspostave taj takozvani globalni svetski poredak koji treba da bude različit od svega onoga što su ljudi do sad poznavali, znali i razumeli. I to je nešto što se sada dešava, ta jedna velika promjena kada će ljudi kao u rimsko vreme biti podanici tog carstva, ali ne podanici u smislu da su respektovani, nego da su žigosani. Upravo to je ono ka čemu se odvijaju procesi i taj žig će imati funkciju, službu da se ne može kupovati i prodavati. I to vidimo da u Austriji vidimo da oni od 10. januara, čini mi se, znači malo su ubrzali, bio je kao 1. februara, sada to malo brže, se neće moći bez tog sertifikata ulaziti u nijednu trgovinu da se kupi ništa. I to je sad pitanje kako će se to sprovesti. To je nešto što u medijima ide, ali kako će se to na terenu sprovesti, to je sada veliko pitanje, mada će oni naći mehanizama i načina da to sprovedu. I svakako da je to neka ideja da se to sprovede u svim državama sveta, ali uvek se izabere jedna ili dve ili tri države da se to malo istestira, da se vidi kako to radi, da se vidi kako će stanovništvo reagovati na celu tu situaciju i celu tu priču. I naravno, pošto je priča o globalnoj prehladi već onako poprilično izlizana i potrošena i prilično je izgubila autoritet i sve ono kod ljudi da oni tomu uopšte i veruju, ali sada se ide sa malo drugim metodama, to su metode pritiska i represije na stanovništvo i vidjet ćemo kako će se i to odvijati nadalje. Svakako, prema proročkom tekstu, događaj će ići u tom smeru i Biblija potpuno jasno kaže i izveštava da će priča o žigu zverinom i o broju zverinom i o imenu zverinom biti vrlo dominantna pred drugi slavni Hristov dolazak. I svakako mi vidimo da se nešto od toga sada dešava i odvija u nekim državama zapadnog sveta i to će se iz nekih razloga, da li će biti klimatski razlozi, klimatski lockdown ili šta već još može da se desi,
svakako ima mnogo toga u arsenalu mogućnosti koje se mogu učiniti da se stanovništvo privoli, jer tamo ipak kaže učini da mali, veliki i bogati, siromašni stave sebi žig, stave sebi. Što znači to će biti njihova odluka, njihove slobodne volje, da oni to sebi stave na čelo ili ruku, da niko ko nije to stavio ne može kupovati ni prodavati i čini mi se da svet ide u tom pravcu. Jeste da ima pritisak, ali ima i svega drugoga. Ono što je bilo, jedan video koji sam video, to je nešto u Kini, ali nije vezano, pretpostavljam, za ovu novu godinu, jer su bile kineska slova, pa ne znam sada o čemu se radi, ali to je ona njihova nova godina kineska. I onda su prikazali jedan toranj tamo u Kini, gde je onako reflektori svetle dole, i zapravo oko tog tornja je uključen hologram. Pa to je neverovatno, znači, i vatromet, i zmaj koji leti oko toga, i kitovi koji lete pa skoče u more, a kamera je stavljena udaljeno i snima ceo taj hologramski prikaz koji je prikazan na nebu gotovo u 3D varijanti, neverovatno. Ni uopšte mi nije jasno kako to funkcioniše, ali eto nekako ta tehnologija funkcioniše i prikazali su jedan neverovatan hologramski snimak. Možda ste i videli jer je taj video postao onako prilično viralan na društvenim mrežama, pa ga dosta ljudi deli međusobno i zaista tehnološki se može mnogo toga učiniti da ljudi nadprirodne vide nadprirodne stvari, a da to zapravo budu samo hologrami koji će biti korišćeni. Da li će se koristiti hologrami, ne znam. Ono što svakako jeste moguće da će se koristiti hologrami, ali čak nisu potrebni ni hologrami, jer ako se dozvoli palima, ako Gospod dozvoli palim anđelima i demonskim bićima da rade ono što oni hoće u svetu, onda hologrami nisu potrebni, a oni mogu napraviti neverovatne fenomene i na nebu, i na zemlji, i na kopnu, i u moru, neverovatne fenomene talasa i svega ostaloga. I mislim da ulazimo nekako u istorijsko vreme, s jedne strane vidimo da ljudski rod i taj politički establishment vodi istoriju sveta u određenom smeru, koja je vrlo onako, vrlo frustrirajuće za stanovnike. S druge strane, ako Bog bude dozvolio palima da oni rade ono što oni mogu da rade, a stvarno oni mogu da naprave neverovatan haos u svetu, samo ako im Gospod dozvoli, to sam već više puta o tome govorio u knjizi o Jovu, vidimo kada je Gospod dozvolio Satani da radi ono što je on naumio, u odnosu na Jova, vidimo šta se desilo samo u jednom danu, sva imovina mu je nestala, jaki vetar, Amaličani, jedni, i drugi, treći, sve izgubio što je imao, i onda u drugom navratu uništio mu je decu, kuću, tamo gde su deca živela, i onda u drugom navratu je uništio zdravlje Jovu. Tako da mu bili su čirevi i rane po koži, bio je zaista u lošem zdravstvenom stanju, samo što mu se život nije ugasio. I svakako da, ako Gospod dozvoli palima da oni rade to što oni hoće da rade, a oni žele da se svete sinovima ljudskim, onda je vrlo moguće da će u svetu biti jako mnogo nevolja i nesreća i haosa, ogromnih razmera, dakle na svim kontinentima. I kada govorimo o trubama, kada čitamo taj izveštaj o trubama, vidimo trećina zelene, trećina reka, trećina mora, trećina sunca i meseca, što znači da oni mogu da izazovu velike fenomene, onda taj dim ispeći kao skakavci koji ude onima koji nemaju pečata Boga živoga na sebi, to 150 dana traje taj napad na ljudski rod, onda kada dođemo do 6. trube, gde se pojavljuju demonska bića, ona 4 anđela svezana koji reke Eufrat, i onda 7. truba, tišina na nebu, 7 čaša gneva se izliva i završava se istorija sveta. Mi ne znamo kada će trube, da li već trube, vrlo je moguće prema broju tih prirodnih nesreća koja se dešavaju u svetu, na morima, na rekama i na kopnu. Vidimo da se mnogo toga dešava. Šta će se desiti u ovom vremenu u kojem mi živimo, to je sada veliko pitanje. Svakako da taj hologram može da simulira slavni Hristov dolazak i da simulira mnogo toga, ali svakako da i demonska bića mogu da urade neverovatni haos u ovome svetu, naravno ako im Gospod to bude dozvolio.
S obzirom da smo ušli u to političko vreme kada se suspenzuju prava i slobode ljudi, vrlo je moguće da će Gospod dozvoliti u tom duhovnom svetu, kojeg mi ne vidimo, taj realitet koji nama nije poznat i na svu sreću postoji barijera da mi to ne vidimo, jer to ne bi bilo baš zgodno za ljude, da će biti dozvoljeno da se dešavaju upravo oni fenomeni koji će propratiti, jer ono što nas 13. poglavlje ne izveštava, to je šta uzrokuje to da se sva zemlja zadivila iza zveri, da se sva zemlja poklonila zveri, da su svi govorili ko je kao zveri, ko može ratovati s njom i da su sebi stavili žig na čelo ili na ruku. Mi nemamo odgovor u knjizi Otkrivenja 13. poglavlja šta je to što je uslovilo takvo ponašanje ljudi. Vidimo da se rana smrtna iscelila, vidimo da je druga zver, govori kao dragon, imala je rogove kao u jagnjeta i učini da zemlje koji žive na njoj, da se pobiju svi koji se ne poklone zveri ikoni njezine. Znači nešto će svakako izazvati ogroman gnev političkih sistema u ovome svetu, da će se ići sa tako rigoroznim zakonima da se dođe do smrtnog dekreta i smrtne presude za sve one koji su to ne budu uklopili. To svakako znači da će svet biti pogođen nečim jako velikim. Da li će to biti 2022., 3., 4., 5., 8., 9., 30., 31., 2., mi ne znamo, mi to nemamo tu informaciju i ne možemo znati kada će to biti. U svakom slučaju, kada svet bude bio devastiran na jedan takav način, onda će se moćnici ovoga sveta udružiti, kako kaže tamo tekst, da oni jednu volju imaju, u Otkrivenju 17. Tu imamo dodatne detalje koje nam mogu pomoći da shvatimo složenost situacije, koji ukazuju na to kuda će se i kako će se odvijati. Jednu volju imaju. Mi sada vidimo prilično to značenje te reči jednu volju imaju u kontekstu ove globalne prehlade, ali to još uvijek nije to. Potrebno je mnogo više toga da se desi da bi to bilo izraženo i da bi se došlo do tog stepena da se pogube. I to je zapravo posljednja kap ljudskog bezakonja i Sotoninog bezakonja u odnosu na Boga, u odnosu na Hrista i u odnosu na one koji slede Gospoda Hrista. I tu će istorija sveta biti završena u trenutku kada se bude doneo takav jedan dekret i datum, baš kao što imamo u knjizi o Jestiri to opisano, što i radimo u paraleli sa ovim videom, proučavamo knjigu o Jestiri gdje imamo opis takvog jednog događaja. I svakako da svi ti pokazatelji, parametri koje su tu prisutni u smislu političkih promjena u državama Zapadne Evrope, Sjedinjenih Država, Australije i novih zakona i novih propisa koji se nameću i malim državama, banana republikama tipa Srbije, svi ti zakoni i propisi vode u tom smeru super nadzora i super kontrole, da bi se na kraju u tom konačnom smislu mogao primeniti taj koncept koji kaže da se pogube svi. Što znači da bi se takav jedan zakon sproveo, mora da se sve države nekako pripreme za tako nešto i ja mislim da ova globalna prehlada upravo ide u tom smeru. Šta je zapravo pozadina toga? Pozadina toga jeste da neprijatelj Božji zapravo želi na svaki način da eliminiše Hrista iz ovoga sveta i one koji žele da slede Hrista i da ostanu samo ta globalna religija, ekumenska religija koja je spoj i sinkretizam svega religijskog, mešavine, okultnog, hrišćanskog, nehrišćanskog, paganskog, nepaganskog. Što bi rekla ona poslovica, svi putevi u Rim vode, dakle da svi putevi vode u Rim, to je nekakva ideja da se to na kraju tako objedini. I naravno Biblija to naziva da je to bludnica koja otrovnim vinom bluda svojega napoji sve narode. On ima vrlo, vrlo jasan rečnik šta ona govori o tome. I definitivno smo ušli u jedno istorijski kompleksno vreme, u jedan istorijski kompleksan događaj i ono što moramo znati da Gospod na kraju pobeđuje. Šta god da se preduzima, šta god da se radi, Gospod ima
posljednju reč, jer je on car nad carevima, kako kaže u Otkrivenju 17. i gospodar nad gospodarima, i oni koji su s njim jesu pozvani, izabrani i verni. I tamo kaže, jer je Gospod stavio u srca njihova. Zašto u srca? Srce je pumpa, koja je pumpa, ali srce je simbol emocije, simbol odluke koje ljudi donose. I ne kaže, doneo sam odluku u svom umu, nego doneo sam odluku u svom srcu. I to je simbol odluke ljudi, da će oni doneti odluku u jednom određenom smeru, jer je Bog dao u srca njihova, da učine volju njegovu, a volja njegova jeste da se ljudi, ljudska bića, konačno opredele u odnosu na Hrista i Božji plan spasenja. Da donesu tu konačnu odluku šta će uraditi sa Hristom, šta će uraditi sa planom spasenja, šta će uraditi sa ponuđenim besplatnim večnim životom, šta će uraditi sa žrtvom Hristovom i sa krvi Hristovom. To je plan da ljudi donesu jednu takvu odluku da se opredele u odnosu na Hrista i u odnosu na Gospoda. Zato je Gospod dao u srca njihova da učine volju njegovu, ne volju njihovu, nego volju njegovu, jer je volja njegova da se konačno svet opredeli u odnosu na svetlost i u odnosu na tamu, da učine volju njegovu, da daju carstvo svoje zveri, da se svrše reči Božje. I zapravo sve ovo što se dešava sa jednim ciljem, a to je da se reči Božje, Božje proroštvo, Božje proročanstvo, Božji plan spasenja, Božja istina o spasenju i Božja istina o zlu dovrši i završi i da to jednom bude stavljeno ad acta. Dakle, da ceo taj proces bude završen. Zašto da se dovrše reči Božje? Zato što se navršava 6000 godina greha i zato što dolazi istorijsko vreme da Satana mora biti svezan na 1000 godina. I upravo mi živimo u tom vremenu kada neprijatelj Božji mora biti svezan na 1000 godina i svi ovi procesi koji se odigravaju nisu slučajni. Dakle, sve to nije tek tako došlo, slučajno se desilo i sve ostalo. To je jednostavno sa Božjim dopuštenjem, sa Gospodnjom promisli i proviđenjem da se dozvoli da događaji se odvijaju u ovakvom smeru koji se nikada ranije nije mogao odigrati, niti se ikada desilo u istorijsko vreme, osim kada se zidala Babilonska kula, da oni jednu volju imaju, da silu svoju, carstvo svoje, presto svoje daju zveri. I baš kao što je bilo u vreme Sodome i Gomore, kada su navalili na kuću Lotovu da uđu, da uhvate Lota i one anđele da ih siluju, mali i veliki, i tamo kaže i učini da stave žig na čelo na ruku svoju, svi mali i veliki, bogati i siromašni. Ovdje se spominju mali i veliki kada je reč o Sodomu i Gomoru. Dakle, i mlađi, i stariji, i oni koji su dece, i oni koji su veliki, svi su došli da se ponašaju u određenom smeru. Ono što mi vidimo danas u svetu, to je mali i veliki, bogati i siromašni, ovi i oni, šareni i crni i zeleni i plavi. Svejedno svi se ponašaju na gotovo identičan način i postoji jedna opšta uniformnost u tom ponašanju, u tom konceptu, što zapravo pokazuje da svet ide u tom smeru, ali to je jer je Bog dao u srca njihova da učine volju njegovu, Bog je dao. Zašto je Bog dao u srcima njihovim? Zato što je Bog, recimo, faraonu dozvolio da mu srce otvrdne, jer ga on pozvao da se pokaje i da pusti njegov narod, da ide da prinese njemu žrtvu, tačno onako kako Gospod zapoveda, faraon to nije dozvolio u njegovom srcu. I njegovo srce je bivalo sve tvrđe i tvrđe. Tamo kaže i otvrtnu Gospod srce faraonu, ovdje kaže Gospod je dao u srca njihova. Kada Gospod hoće nešto da dovede do svog konačnog cilja, onda on radi na srcu čovečjem. Više svega, sine moj, što se čuva, kaže mudri Solomon, čuvaj srce svoje. Čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi i zlo i dobro, i zle misli i dobre misli. I ono što je važno, to je da ljudi čuvaju svoje srce, taj svoj emotivni deo. I vidimo da i taj deo svog bića koji se
koji se odnosi na odluku, jer prva i najveća zapovest jeste ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom misli svojom, svim telom svojim, svim bićem svojim. Dakle, to je prva i najveća zapovest i druga kao i ta prva je ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga što voliš. I vidimo da je Gospod taj koji je sada u akciji. Sve ovo što se dešava, to je ne samo sa Gospodnjim dopuštenjem, nego i sa njegovim usmerenjem, jer je Bog dao u srca njihova da učine volju njegovu, da daju carstvo svoje zveri, da se svrše riječi Božje. Šta to znači da se svrše riječi Božje? U dane glasa sedmoga anđela kada zatrubi, to jest sedmi anđel zatrubi, onda kaže da će se neznabošci prognjaviti. To imamo tamo u 11. poglavlju taj opis. Kada sedmi anđel bude zatrubio, neznabošci će se prognjaviti i svršit će se tajna Božja, a kada sedmi pečat bude bio otvoren, onda će nastati tišina na nebu oko pola sata i to je zapravo to neko vreme, istorijsko vreme, kada se dovršavaju 7 čaša gnjeva i kada se, naravno, dovršavaju 7 truba. I upravo mi živimo u tom vremenu, u tom istorijskom odseku kada Gospod kontroliše sve ovo. Dakle, ništa nije haotično i ništa nije slučajno. Bog je dao u srca njihova da učine volju njegovu. Jer srce je jako važno u kontekstu odluke. I upravo ljudi srcem odlučuju da li će nešto uraditi ili neće uraditi. I ono je simbol slobode, simbol ljubavi. Ono je simbol snage, hrabro srce. Ono je simbol zlo u srcu, simbol gnjeva i tame. Tako da suštinski Bog dozvoljava da se određena zbivanja odigraju na kraju istorije spasenja, da bi se evanđelje dovršilo i ispropovedalo svakom kolenu, narodu, plemenu, jeziku. I upravo je to ovo istorijsko vreme kada je evanđelje, tajna Božja, Božjeg evanđelja treba da se obznani svim narodima, kolenima, plemenima i jezicima i kada ti narodi, kolena, plemena i jezici kojima se obznanjuje Božja vest, Božje evanđelje, treba da donesu konačnu odluku u odnosu na tu vest, na tu istinu koja je otkrivena u njegovoj riječi. Ona je moćna i silna i ona svakako može da promeni i da napravi razliku između života i smrti kod čoveka. I baš zato što je istorija spasenja negdje tu sada pri kraju, Gospod sada radi intenzivno na srcima ljudi. Kako radi? Radi kroz Duha Svetoga, kroz njegovu prisutnost ili njegovu odsutnost, jer je takva priroda čoveka da u nama treba da stanuje Duh Sveti. Ako naravno ne bude radio Duh Sveti, onda će tu biti oni drugi duhovi, to su nečisti duhovi i onda u srcu se donose neke druge odluke koje ne vode u smeru ka Gospodu, nego od njega. I to je proces koji se sada odvija, to je proces dovršetka plana spasenja koji je tu negde sada pri kraju, još koliko ne znamo, ali svakako vidimo da se odvijaju događaji koji su prorečeni i predviđeni da će se dešavati pred drugi slavni Hristov dolazak. Tebi, Bože naš, silni, sveti i pravedni, sila, slava i moć što ti imaš kontrolu nad svime, nad čitavom istorijom ljudskog roda i slava neka ti je što sada u vreme svih ovih praznika vidimo da se i dalje ova priča širi, priča o Omikronu i ti molimo te učini da srca naša budu spremna za tvoju riječ, da donesemo u svom srcu pravu odluku, da budemo tvoji, da možemo da primimo Duha Tvoga Svetoga u svoj život i da budemo zapečaćeni njime za dan izbavljenja. Molimo te, vodi nas kroz lavirint događaja ovoga sveta, kroz sve poteškoće sa kojima se svet suočio i sa svim haosom koji vlada u svetu i čuvaj nas i štiti nas i daj nam snagu i veru i pouzdanje da budemo tvoji, da pripadamo tebi i da smo u potpunosti okrenuti ka tvome carstvu. Zaštiti nas tvojom svetom rukom i budi naša prednja i zadnja straža, a tebi slava, sila, moć i čast neka je što ćeš nam dati hrabro srce, čisto srce
srce koje je okrenuto ka tebi, koje je ispunjeno tobom i duhom tvojim svetim, da ne bi imala ništa sa silama tame u ovome svetu. Tebi slava, sila, moć i čast neka je na svemu, u ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večno i u sve vekove vekova. Amen. Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.